دوستان سرسبز باشد در جهان مانند ارچه، اختری بخت شما باد اختری بالای ارچه. تماشاگران عزیز، همصحبت من هنرمند شناخته دیار دادا بابای. ما میخواستیم تمنیات شما را در سال نوی 2021 شنویم و مردم شریف پایجکین چی آرزو میکنید؟ همدیاران عزیز، سال نوی میلادی به همه شما مبارک و شما در سال نوی آماده ایستاده تنی صحت و خاطر جمع آرزومندم آن نیت‌هایی که در دل دارید در سال 2021 عملی گردد. سال 2021 30 سالگی وطن عزیزمان را جشن میگیریم. خیلی که در پیامشون اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان تحکیم میکردند وطن عزیزمان را آباد سازیم. البته پنجکت عزیزمان روز تا روز آباد گردیده ایستاده است. ما هنرمندان در سال 2021 با برنامه‌های رنگین در جشن 30 سالگی تیاری دیده اشتراک می‌ورزیم و تبل شما را بریده می‌گردانیم. شخصاً برای شما سال 2020 چگونه سال بود؟ البته سال 2020 آن نقشه‌ای که در پیش ایستاده بود شب ایجادی که من آماده ساخته ایستاده بودم همین عملی نگردید و در سال 2021 با کنسرت با شب ایجادی خودم با مخلصانم برآمد کرده تقدیم را داریم. باوری دارم که در سال جدید این نقشه‌های شما عملی می‌گردند. ایلاه 100 ساله شوید، کم و غم نبینید و در سال نو در خانواده‌تان خوشبختی فرما باشد. حالا برای شما تماشاگران عزیز سرود شکرانه پیشکش می‌گردد. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. شعر و زبان دار تاجیک است، ملک و مکان دار تاجیک است، تاج زرینش بر سرش نام و نشان دار تاجیک است. پرسوز خلقی تاجیک است، پرسوز خلقی تاجیک است، در جبهه مردانگی فیروز خلقی تاجیک است. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. امام علی رحمانی ما. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه
این سرورم شکرانه این کشورم بیننده های عزیز و شرکت صدا و سیما نبیل سهراب سلیستی انسامبل ترانه و رقص تشریف آوردند و میخواهند شما را با سال نو میلادی تبریک گویند. محمد السلام علیکم همدیاران عزیز، شما را با سال نو عمری ساله با 2021 سال تبریک و مبارکات گفته به شما سلامتی بردوام، روزهای خوب به کارهایتان رواج و رحمت خواهانیم. سال نوتان مبارک باشد همدیاران عزیز. سهراب جان کدام سرودتان را ارمغان آورده؟ برای مخلصانم یک سرودی تازه ایجاد آوردیم و روشن تقدیم می‌کنیم. تشکر باشم. با ناز و با کرشمم میرفتی استا یک گوشه دلم را بر زلفت بستم در ایامی جوانی همدمی راز بوده از گلهای بهاری پیچیده دستم در ایامی جوانی همدمی راز بوده از گلهای بهاری پیچیده دستم گیله ها دارم ای دل بری گلندام از تو گیله ها دارم نارسیده به آرزو بگذشتی جستم نارسیده به آرزو بگذشتی جستم ای دل بری گلندام از تو گیله ها دارم ای دل بری گلندام از تو گیله ها دارم نارسیده به آرزو بگذشتی جستم نارسیده به آرزو بگذشتی جستم این عمری آدمی زاد چلکا کلی چل بسته این عمری آدمی زاد چلکا کلی چل بسته چون میرسد خزان رز نتواند گل بو بستن چون میرسد خزان رز نتواند گل بو بستن این عمری آدمی زاد چلکا کلی چل بسته این عمری آدمی زاد چلکا کلی چل بسته چون میرسد خزان رز نتواند گل بو بستم چون میرسد خزان رز نتواند گل بو بستم با ناز و با کرشمم میرفتی استا یک گوشه دلم را بر زلفت بستم در ایامی جوانی همدمی راز بوده از گلهای بهاری پیچیده دستم در ایامی جوانی همدمی راز بوده از گلهای بهاری پیچیده دستم همدیران عزیز در استودیو با ما قرار دارند دیرکتوری کتابخانه مرکزی شهر پنجگیر مولوده یحیایی‌وا. معلمه عزیز به برنامه سال نوی تلویزیون سیمای شهر پنجگیر خوش آمده و بگویید که سال 2020 برای کتابداران چگونه سال بود. تشکر می‌کنم. همدیران عزیز، سال سپری کردگی 2020 برای کل کارمندان کتابخانه شهر دیگو سال فراموش نشونده بود. زیرا بهترین خوانندگان فعال کتابخانه مرکزی و خوانندگان دبستان‌های شهر دیگو در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است غالبیت به دست آورده سزاوار جایگاه نمایان گردیدند. از جمله نصرالدین ورنا، نور رخشانه، نور صاحبجان، نور فردکی، لیلای شاهنظر و دیگران که فخر ما هستند در این آزمون خواهش و دانش خود و مهارت خود را نشان دادند و آینده امیدوارم می‌کنیم که صف خوانندگان ما زیاد گردیده همدیار رودکی و لایق و کمال نصرالله ساربان مستان شیرازی و عبید رجب خود را اثبات نموده
пайрави ҳамкору ҳамосати онҳо мегардам. дар боргоҳи маърифати шумо сафи хонандагон ба чанд нафар расидааст ва мақсади китобии шумо аз чанд нусха китоб иборат аст? мақсади китобии китобхонаи шаҳру деҳот зиёда аз 155,666 адад нусха китобро ташкил медиҳад ки дар соли 2020 сафи хонандагони мо нисбат ба соли 2019 зиёда аз 2000 хонандагонро дар бар мегирад ки гардиши китобии мо ба 1,8 расидааст. хеле хуб, боварӣ дорем ки дар соли нав сафи китобдӯстон, китобхонон боз зиёд мегардаду аъзои китобхонаи шумо бештар меафзояд. таманниёти шуморо дар соли нав шунидан мехостем. аз фурсати муносиб истифода бурда ман тамоми мардуми шарқи тоҷикистони собиқ истиқлоламро бо соли 2021 табрику таҳният гуфтам ва ҳар як хонаводаи онҳо сиҳат, саломатӣ, тинҷи омунӣ ва сарсабзию сарбаландиро таманно мекунам. ба барномаи мо хуш омадед. арчаи соли навӣ меҳмони мо, файзи нусрат рӯи дастархони мо дар фазои сулҳу амният тӯй дорад мардуми тоҷики мо. салому дуруди пур аз меҳру муҳаббат нисори ҳайрияки шумо бод тамошобинони азизу арҷуманди овнии нилгуни шаҳри боостонии панҷакен. ҳайрияки шумоён ҳамватанони азизро бо омади соли нави мелодии 2021 аз номи кулли кормандони ширкати садо ва симои шаҳри панҷакен табрику муборакбод намуда ба ҳайрияки шумо мардуми сарбаланди водии зарафшон ва ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама сеҳативу саломатӣ, хонаи обод, хотири ҷамъ ва дили беғамро таманно дорам. худо кунад ки соли нави мелодии 2021 ба хонадони ҳар яки мову шумо саломатӣ, хушбахтӣ ва саодати зиндагиро ворид бисозад. тамошобинони азизу арҷманд, инак ҳамсоҳбати ман аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, ҳофизи шинохтаи водии зарафшон маъруфи ҳотамиён ҳастанд. шуморо бо омадомади соли нави мелодӣ самимона табрику муборакбод мегӯям. таманнии ман дар соли 2021 барои халқи азизам осмони соф, тани сиҳат, хотири ҷамъ ва дили беғамро орзу мекунам. чӣ орзуе ки дилашон ба ҳаст ҷомеа амал кушад. соли наветон муборак шавад. саломат бошед. дар имрӯза базми соли навӣ шумо бо кадом суруди тозаэҷод ба ин базмгоҳи мо ҳузур доред? дар ин соли нав суруде ки дилхоҳи худам буд, барои халқи азизи худам шунамо бурд. саломат бошед. соли наветон муборак бошед. Онари дилам шумо. هر صبح و شام سوی وطن سجده میکنم، در دل هزار زخمی کهن سجده میکنم. هر صبح و شام سوی وطن سجده میکنم، در دل هزار زخمی کهن سجده میکنم. جان بر لبو سر با تنم سجده میکنم، سجده میکنم. سوی وطن با جان و تن سجده میکنم، سجده میکنم.
نه سر گفتم نه پا گفتم نه جان گفتم نه تن گفتم نه سر گفتم نه پا گفتم نه جان گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم نه جان گفتم نه تن گفتم وطن گفتم وطن گفتم جهان زیدی من شورید اگر یک بار من گفتم جهان زیدی من شورید اگر یک بار من گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم نه جان گفتم نه تن گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم سال نوتون مبارک باشد. لطفاً بگویید که سال 2020 برایتان چگونه سال بود؟ تشکر زیاد به شما، مبارک باشد و اهل گروه ایداری شما. پیش از همه تمام خلق تاجیک را از صمیم دل از نام خودم از نام تمام صنعتکاران تبریک می‌نمایم. من سال 2020 به همگان معلوم است که گرچند سال پربرکت بود، لیکن من همین بیماری سرایتی کمتر به تمام مردم خلال رساند. از اونجا به صنعتکاران هم خلال رسانده باشدم. از بالای خودمون کار کرده. من چند پروگرام کنسرتی من تیار. من 2020 با چند خاطری که ما پروگرام کنسرتی سرودای نو کردیم. انسامبل ترانه و رقص، انسامبل بونغو، انسامبل ششمقام. پروگرام کنسرتی ما بسیار تیار است. چند پروژه دیگر داریم. خدا خواهد از ماه مارس ان شاء الله سر کرده خدا خواهد رخصت میشد کنسرت ها و تمام خلق تاجیکستان این سرودها پیشنهاد میگردد. برای تماشاگران عزیز باز یک بار دیگه شما تبریک از نام اکتم بابایف من همه کسانی که نمیدونن همه رو تبریک میکنم. سال 2021 ان شاء الله سال خدا خواهد پرفیض و برکت تمام اهل تاجیکستان و سلامتی بردوام تمنا دارم. الهی سال بابرو برای هر یکی شما دسترخوانتان پر از فیض و برکت، پر از اون نعمت باشد. تمنیات شما در سال 2021 برای مردم شریف پنجکن؟ من بابامرزو حامد رهبر انسامبل ترانه و رقصی بخش فرهنگی شهر پنجکن از نام خودم از نام تمام صنعتکارا برای همشهرهای عزیزم بردباری‌ها میخواهم. خدا کند که من از این کسالی که من آمد خلق ایمین باشد و این کسالی کسر گذارد و با خلق باید خوش سری بلند خاطر جمع پالی نوا همراهی پیشوای ملت جناب عالی با رهبری همون کس ما متحد شده پیشواز گرفته
oyanda خوش خورسندانه زندگی کرده مسابقات های با اسین هم بلند با نویل گردید ما نیاز داریم که در سال نوی آماده شده ما یک کنسرت انسامبل ترانه و رقص رو طریق زنده پیشکشی مخلصان میکردن. Fakirler yana yoldursam Ey afati can yüzülge davur şunday yurasam Yosh boshingile sivay mana shunday yurasam Ey mehri kulol ko'chasidan o'tmaganim kel voy 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 ki seni düşümde kırsam Kel örgüleyin diboyu dursam Derdini olayım emini sorsam Derdu alemiyende çıktı canım Örtendi cismiyem Mustuhanım kel vay 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 ای عکس رخ جان دی هدایینه دل را چون معجز عیسی ای عکس رخ جان دی هدایینه دل را چون معجز عیسی تاتی شده حیران سخنهای تو جانم با آن لبی گویا تا با قدشم شد گذشتی سوی گلشن تمری بفیغان شد نرگس پی نظاره شود دیده سراپا از بحر تماشا نرگس پی نظاره شود دیده سراپا از بحر تماشا از شرم جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه چا سودای تو دارم بسر وامی قوزرا تنها نزلیخا سودای تو دارم بسر وامی قوزرا تنها نزلیخا Dostlar hiç kimin diyardın ayrılmasın Dostlar hiç kimin diyardın ayrılmasın Mehruban münis uşal dildardın ayrılmasın Hanımım barbadır yip vasli gayenmay birgine Hanımım barbadır yip vasli gayenmay birgine Mahremim ayısı yok var diyen ayrılmasın Mahremim ayısı yok var diyen ayrılmasın Dostlar ko'rsanmasin hargiz judolik dardini Dushmaniyan ham bo'lsa
خورسانmasın Hergiz judolik derdini Dostlar kursanmasın Hergiz judolik derdini Düşmeniyen hem bulsaz Gam xardin ayrılmasın Düşmeniyen hem bulsaz Gam xardin ayrılmasın من سراج بلالا از کتابخانه شعبه 5 من میخوام که به کلی خوانندگان و کلی کارمندان کتابخانه در سال نو بودباری سلامتی خواهانم بگذار سال نوی به خاصیت شود همه به کتابخانه مشغول شوند و میخوام سربلند و خانه آباد باشم دوستان سرسبز باشد در جهان مانند ارچه اختری بخت شما باد اختری بالای ارچه همگران عزیز همصحبت من هنرمند شناخته وادی زرفشان یکی از جوانان سرکار و سرتشویش دلیر اسمت الله دلیر جان میگوید که سال 2020 برایتان چگونه سال بود؟ البته بحری همه ما شما معلوم است که سال 2020 مسئله پیدا شد که باعث اضطراب تمام خانواده ها گشت تمام عائله ها گشت شخصا خود من تلفات بزرگ بودم که مادر عزیزم را در سال 2020 از دست دادم و البته که روزهای خوبم بود در آزمون جمهوری تاجیکستان و تیم از من لوریت آزمون گشتم که این هم باشد از یک طرفی خوبی این سال بود. آرزو میکنم که در سال 2021 این تسلی کووید 19 پس سر میگردد و در هر یک خانواده مردمی شرفمند پنجکند و البته جمهوری تاجیکستان فقط خورسندی می شود و این کسلی های مصیبت ها پس سر میگردد. زمینی آریایی ای سرازم مطلعی نوروزیایی ای سرازم فایز استقلال تاجیک نامی تو تحفه‌ای از آن به مایی ای سرازم تحفه‌ای از آن به مایی ای سرازم نامدار و نامور از پیشوا ملک سامان را لیوایی ای سرازم
бароятон чӣ гуна гузашт? соли 2020 бисёр соли соли вазнин буд барои ман. бисёр нақшаҳо доштем. ҳарчанд ки мани COVID-19 буд, ҳамин нақшаҳои ман нашуд, барбод рафт. Мехоҳам ки мана бо дар соли оянда, мани соли 2021 ба нақшаҳои бисёр дорам. худо хоҳад, боварӣ дорам ки нақшаҳо амалӣ мегарданд. ин касалӣ ки ҳозир вуҷуд дорад аз байн меравад. орзу дорам ки ҳамин соли 2021 барои мардуми Панҷакен соли аз ҳама беҳтарин шавад. ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را گر بسد خاری جفا زرد سازی خاطرم گر بسد خاری جفا زرد سازی خاطرم خاطری نازک ببرگی خاطری نازک ببرگی گل نیازارم تو را ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را
соли наватон муборак шавад. соли нави шумо ҳам муборак бошад. муаллимаҷони азиз, мехоҳем дар соли нави омада истода тамоми хушиҳои рӯзгор насибатон бошад. Раҳмат. барои мардуми панҷакин чӣ таманно мекунед? ман барои мардуми азизам таманнои онро дорам ки аввал саломатӣ, хонаободӣ, хушбахтӣ, хотирҷамъӣ, саломатӣ бошад, ҳама кор мешавад. соли наватон муборак шавад. дар соли нав чӣ нақшава доред бонуи ҳунарманд? имсол ки соли 2020 барои ман яке аз беҳтарин солҳо буд. ман соҳиби унвони медали шоиста шудам ва беҳтарин мукофот барои ман ин наберачаи ман ки худо маро ба унвони бибигӣ сазовор донист. муборак бошед. хуллуқ ва барои нақша чорабиниҳое ки дар соли 2020 мо бисёр барномаҳои хуби консертӣ ташкил карда будем. аз сабаби он ки ин касалиҳои COVID-19 тамоми дунёро гирифт, дар соли 2020 аввалин нашуданд. умед дорем ки тамоми барномаҳои консертӣ ки мо ба нақша гирифтем, худо хоҳад дар соли 2021 ба халқи азизамон пешкаш менамоем. шумо дар соли 2021 нақшаҳои мо дар соли 2021 худо агар хоҳад мо ансамбли дугонаҳо ташкил кардагӣ занҳо бисёр як барномаҳои хушрӯи консертӣ тайёр кардем. худо агар хоҳад ин касалиҳо ки ҳасси сар шаванд, ҳамин барномаҳое ки мо дар тӯли сол тайёр кардем ба халқи азизамон пешкаш менамоем. ансамбли дугонаҳои мо аз занҳо иборатанд. роҳбари ансамбли мо октамҷон бобоев бисёр як роҳбари сахтгиру меҳрубон. дар тӯли ҳамин сол мо як 10-12 сурудҳои беҳтарини халқиро бо ҳамроҳии занҳо тайёр кардем. худо агар хоҳад ин касалиҳо ки паси сар шуд барои халқи азизамон ба тариқи зинда, ба тариқи телевизиони симо пешкаш менамоем. ташаккур аз шумо. дар амони худо бошанд. соли наватон муборак. Peşi
сардори шӯъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаи мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳри Панҷакен Шарифа Дилором аз номи кулли кормандони шӯъба ҳамдиёрони худро бо соли нави милодӣ дар пеш истода табрику муборакбод номуда дар соли нав ба ҳамаи халқи азизамон умри дароз, ризқи фаровон, хотирҷамъӣ, тани сиҳатӣ орзумандам. Бигзор соли нав барои мо фақат бурдбориҳо, хушрӯзиҳо, некномиҳо биёрад. Ман Маҳмудҷонов Ҷӯрабек, раиси маҳаллаи Қайнар, бошадам ба соли нав кати мардуми Тоҷикистонро табрик гуфта ва инҳо пеш аз ҳама сиҳат, саломатӣ, умри дароз, ризқи фаров, ҳама вақт Тоҷикистон гул-гул шукуфон шавад. муовини сардори раёсати агентии суғурти иҷтимоии манотиқа дар шаҳри Панҷакен дар ин соли нав аз номи кулли кормандони раёсати агентӣ ба ҳамаи ҳамдиёронамон сиҳат, саломатӣ, хушиҳои рӯзгор, сарбаландӣ орзу дорам. Бигзор дар ин соли нав ягон нафар бемор нагардад. соли нав эҷодҳо, эҷозҳо, ҷустуҷӯи бунёдҳо, парвозҳо, соли нав ҳалли муомилаҳои давр, соли нав кашфи ҳазорон розҳо, соли нав иқболи нав табрик бод, бахту истиқболи нав табрик бод. тамошобинони азизу арҷманд, инак ҳамсӯҳбати ман аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳофизи шинохтаи шаҳри болостонии Панҷакен ва берун аз он Маҳмудҷон Бобоев мебошанд. ин лаҳза бародари азизро бо соли нави мелодӣ самимона табрику муборакбод мегӯям. дар соли 2020 кадом орзуи шумо ҷомаи амал напӯшидааст, ки дар соли 2021 орзуи шумо ҷомаи амалӣ бипӯшад? дар соли 2020 бисёр ниятҳо буд, орзуҳо буд, ҷомаи амал напӯшид. худохоҳ дар соли 2021 ният дорам ки як консерти худро барои мухлисон пешкаш кунам. тамоми ҳамватонони азизамро бо соли нав табрик, таҳния гуфта, илоҳо дар хонаҳошон файзу баракат, соли бахосият шавад, соли бурдбориҳо шавад. соли нав эй тифли ширин, аз чӣ ту маҳзуну ғамгин, дар қафои дар чаро истодаӣ, сар ба зонуи ҳаёт бинҳодаӣ, ҳар қадам бебоктар не, ҷои маъюсию ғам барбоварӣ не. марҳабо бар хонаи мо ҷони мо, ҷои ту дар мардуми чашмони мо. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи идонаи мо бахшида ба соли нави мелодӣ. дар фароварди барнома бори дигар мо кулли дастамраткорони ин барнома ҳамаи шумо ҳамдиёрон ва ҳамватанони азизу хосатан тамошобинони гиронқадри телевизиони Симоро бо фарорасии соли нави мелодӣ табрику муборакбод мегӯем. ин шабу шабҳои дигар базму шодӣ ёратон, соли нав бодо муборак, нек бод иқболатон. соли наватон муборак. از این بیماری ناگه رسیده، خزانی بر محل از ره رسیده، فیغان آدمان تا مه رسیده. خدایا تاجیکستان را امان ده، 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 خدایا تاجیکستان را امان ده. بدیل اومد و هم
خوب از قلبی شبها در بیابه خدایا تاجیکستان را امان ده 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 همه گل باغی ما بیش گفته بادا خدایا تاجیکستان را امان ده خدایا